Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray kamamlu cara Semen Employee Union henekasngi kilalit banyak kendo yu menteri rangba kajalau konrat sangma ban IT hu ya kashithi ban penkan mau ki matching dawa ki bakum ka kenhun ki dawa na sorkar habakran bat kinong thok khubor u General Secretary ke Union uba penshai lingdo ulet hu baka seng kawan ban penkan mau ki matching dawa ki bakum ka kenhun ka dawa na sorkar ulet hu ro bahagaji kendo ban menteri rangba ukonrat ulakular ban khot yakran ki hakini ki khandiat sngi ki banwan haringkat ke jingdan lang jong ki kenhun ki badan bentalang ban penya ya ka karkhana dawilat hasora na kalyang ka union kala pentip ru bagi la penthamai ru ya ki nongket kam ki ban pet ya ki jingdan kam jong ki para nong tre ka jingwan kedu jongi menteri rangba ka dikasih kalong ba tang si point kalong ba min ai reminder kalor itu ki point ki bagi lagi submit sa government sa punishment kita gilong ba kabalikom kalong ba hadu baka pelan kanda ya dor ka jingerap di mana ayang financial assistant imdai bentu ka ba kalong ba ngidang community ba ka pelan kan ya buat ka balai kalong ba andor ka BRS buat ka betul kan golden handshake scheme di ipat yo komitmen ya nak yang siam kamar ka model ku pendap kadang perikam di isapat yang ini tayo kita lawan di isu kepat nak yang bidungi kalau ba ya baru betul kalian suka ba kalian kersian dengan poin bidungi kamar ba fikir jingerap yang suka kalau kabaret du di ikum kinok train mla buniem di kepat bidungi ya baru betul kalian सरकार di baru makin kersian nang ya kani poin kajungi nomor pa para noktre dak buon kiba dan kam cingerap dan ki para noktre kiba lakut di hindai nomor ba kamdan ka financial health jongka company kimla ba kin yo lot iti hok baro khoi di na kaliang joki para noktre don ki buon ki kendu jing anak jok ni kesem joki rapang ke sitom akiwai ki liang ding dan kam tepi jingerap ba khambun di akarmen ba di hakini ki tayo ibna ki bai di ramba yang khat beding jubi video ai ki ka ba seiso tai tai jingwan be dung si poin empat ya poin banyak keren ta ka di ka prerogative di ka syong ka jingrai yang government stakeholder di kamno prime mati di kata di empat ya keren hai bagi dia kirha untuk para pre dari kabamiwan na ni ko sa ba jadi jadi kapatahi buat naka financial problem ya lo kata ni pat kirha ada di sini